Poštovani slušalci, dobar dan. Stvaranje srpske vojničke tradicije započinje još u srednjem veku u vreme vladavine dinastije Nemanjića, a istoriografski podaci iz tog vremena svedoče da su Srbi bili ratoboran i hrabar narod. Da je to tako, potvrdile su mnoge potonje bitke, borbe, ustanci i ratovi u kojima su učestvovali srpski vojnici da bi sačuvali svoju državu, veru i naciju. O srpskoj vojničkoj tradiciji, srpskim junacima i njihovim podvizima i stradanjima vekovima se pripovedalo usmenim i pisanim putem, a gotovo da nema umetničkog pravca u kome inspiracija nije bio neko od slavnih srpskih junaka ili bitaka. Jedan od načina da se sačuva sećanje na vojničku prošlost Srba je umetnost izrade olovnih vojnika, kojim se bave Predrag Dimitrijević i Nenad Milinković iz Beograda. O toj zanimljivoj delatnosti razgovarat ćemo u emisiji S kolena na koleno sa vlasnikom zanatske radionice Predrag i Nenad, Predragom Dimitrijevićem. Gospodine Dimitrijeviću, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Vi se bavite jednom, kako sam rekla u najavi, vrlo zanimljivom delatnošću, izradom olovnih vojnika, srpskih vojnika, koja nije baš u tradiciji srpskog umetničkog zanatstva. Nije, to je zapravo sve osim naše tradicije, međutim, moj drugar Nenad i ja smo počeli da se bavimo time, zapravo ja sam počeo da se bavim time, Nenad se priključio nešto kasnije 2005. Ja sam zapravo još kao mali uvijek imao jako veliku ljubav prema igračkama, prema likovima iz naučno-fantastičnih filmova, stripova. Imao sam recimo čuveni strip stari, Čudesni svet Đorđe Lobačeva, gde je kroz stripsku umetnost prikazan određen broj između ostalog narodnih epskih pesama i tu sam zavolao prvi put sve te stvari. I sad kako je vreme teklo, ja sam i dalje skupljao te igračke i igrao se sa njima. Ja sad kad sam već došao u jedan period kad više čovjek nije za igru, znači pubertet i posle toga, bavio sam se drugim stvarima naravno, ali sam i dalje nekako voleo te stvari i naravno više se nisam igrao nego sam ih čuvao, znači pravio neke kolekcije. I onda u jednom trenutku sam u stvari shvatio da sve to ima nekog smisla, a taj smisla je zapravo da sam želeo ja da se bavim pravljenjem, ajde da kažem, tih figura. Sad, to je bilo neki period sredine 90-ih i druga polovina 90-ih kad sam već imao negde oko 20 godina, kad je bilo vrlo loše vreme ovde i kada smo bili daleko od bilo kog takvog tipa posla. Znači, gledalo se kako da se preživi, a ne da se započinje nešto što praktično ovde nikad nije imalo nikakve osnove. Međutim, ja sam, eto kažem, imao sam uvijek neku ideju da pripadam nekom delu neke fabrike za proizvodnju igračaka kao modelar, kao recimo dizajner, međutim, pošto tada nije moglo ni da se sanja o nekom odlasku negde da se čovjek bavi time, onda se nekako sa tog naučno-fantastičnog domena prešao na istorijski, pa sam onda u jednom trenutku se zapitao, kupujući vitezove stranih zemalja, ne znam, engleski, francuski, italijanski, onda se zapitao kako su izgledali naši ratnici, a pošto nažalost mi nismo imali nikada tako nešto da možete da uđete u radnju da kupite to, i onda sam počeo da se bavim istraživanjem, mislim, naravno amaterski koliko sam mogao, ali sam se upoznao sa jako velikim brojem arheologa, istoričara i drugih, da kažem, naučnih radnika i zahvaljujući njihovoj pomoći, jer nekako su me svi oni doživljavali kao nekog ko, eto, prosto nisam ozbiljan, ali lepo je to što me zanima i ko zna, možda iz toga izbane nešto dobro. I onda, zahvaljujući mnogim savjetima tih ljudi, neki put je savjet bio vrlo konkretan, neki put me uputi na neku knjigu, ja pročitam knjigu pa vidim šta se tu ima i ja sam onda polako počeo da pravim skice, znači idejna rešenja kako bi to moglo da izgleda i onda uz, eto kažem, tu njihovu veliku pomoć sam počeo da modeliram te figure i da praktično izlivam u različitim materijalima i da dobijamo prve naše srpske ratnike, vladare i ostalu družinu. To što smo rekli na početku da i nije tradicija srpskog zanatstva,
ali je svakako neka vaša ideja bila da sada jednu tradiciju, znači vojničku tradiciju Srba predstavite na ovaj zanimljiv način. I vi ste, kako ste rekli, započeli jedno veliko istraživanje, znači od čitanja... Pa jeste, da. Mislim, vi kad pogledate unazad kroz čitav srednji vek, kod nas se kao tradicionalna umetnost zadržala fresko slikarstvo, ikonopisanje i ajde da kažemo najviše od trodimenzionalnosti neki plitak reljev koji se uglavnom koristio za ukrašavanje eksterijera, interijera, crkava i drugih objekata. Dok s druge strane kad pogledate recimo katolički svet u tom istom periodu, oni su uveliko pravili skulpture, pa evo do dana današnjeg kad pogledate procesije one čuvene kada iznose kipove, ne znam, Djevice Marije i tako dalje, drugih svojih svetaca, mi to prosto nikad nismo imali. Postoji, ali bukvalno koliko sam ja upoznat sa time, nekoliko slučajeva, nekoliko primjera urađenih u kamenu ili nekom drugom materijalu skulptura. Recimo, jedan od tih čuvenih primjera je nadgrobna ploča cara Dušana urađena u tipično zapadnjačkom stilu sa reljefom, znači njega kao viteza, međutim to je nažalost uništeno, očuvano je nekoliko fragmenata tipa njegova glava, a za ovo ostalo se ne zna gde je i šta se s time desilo i to je recimo velika šteta, to je ja mislim jedini ili vrlo, vrlo redak primer gde vi imate prikazanog vladara kao ratnika, kao viteza, što je car Dušan svakako bio i to je recimo nešto da je sačuvano meni bilo velikog značaja jer bih praktično mogao da ga pretočim u figuru. Ovako sam morao da radim neka svoje istraživanja, što je opet zanimljivo, ali eto šteta što je to uništeno. Sad, u svakom slučaju, kažem, ovo što mi radimo nije u tipičnoj, da kažem, tradiciji srpskoj, međutim, prosto zanimljivo je i nije to ni tipična umetnost, to je zapravo umetničko zanatstvo, fenomen olovnih vojnika ili, ajde da kažem, tih minijatura, figura, znači, postoji stotinama, ako ne i hiljadama godina unazad. Imate, recimo, u nekim bliskim periodima, znači od srednjeg veka na ovamo, puno primjera vladara koji su bili kolekcionari figurica, pa imate one čuvene ogromne šahovske komplete i tako dalje, tako da kod nas toga prosto nije bilo i meni je bilo jako zanimljivo da to počnemo da radimo, s time što naravno, pošto sam odavde iz Srbije, bilo je nekako najlogičnije da krenemo sa srpskom vojskom i u suštini na tome smo i ostali. Ne sećam se da smo do sada uradili smo cara Konstantina. Znači on je, ali opet je na neki način vezan za naše podneblje jer je rođen u Nišu, odnosno u Medijani. Što se tiče ostalih figura, možda smo retko ponekad nešto uradili, ali uglavnom smo ostali na toj tematici. Znači, Srbija, odnosno minijature srpske vojske, vladara i znamenitih ličnosti. U tom vašem pripremanju za rad, za tu delatnost kojom se bavite, kako smo rekli, bilo je potrebno mnogo istraživačkog rada, znači iščitavanja i istorijskih podataka o ličnostima, koje želite da pretočite u figuricu, kao i raznih drugih načina da o tim ličnostima više saznate. Kako ide taj postupak saznavanja? Pa, zavisi od perioda do perioda. Ako imate recimo 3 neka osnovna perioda koje smo mi bar uzeli kao polaznu tačku za pravljanje figura, to su recimo jedan period bi bio srednji vek. Drugi period bi bio taj neki 18. i 19. vek, znači period ustanaka, finalne borbe protiv Turaka, odnosno za oslobođenje. Imate moderni period sa akcentom na Prvi svetski rat. Vi različito pristupate tim različitim periodima u smislu istraživanja zato što različitu količinu informacija, pisanih i likovnih izvora imate na raspolaganju. U slučaju srednjeg veka imate freske, imate ikone. Sad, ja sam tokom vremena uspeo da, uz opet ponavljam veliku pomoć stručnih mnogo od mene, uspeo da napravim sebi jedan filter kada posmatram prikaz Svetog ratnika ili bilo što drugo tog tipa, ja kroz taj filter isfiltriram ono što je tada zaista bilo realno, a ono što je bilo malo, kako bih rekao, fantastično. Zato što da bi čovjek mogao da se bavi tim istraživanjem mora da shvati kako ide proces, odnosno da upozna kanon vizantijskog freskog slikarstva koje je bilo naravno zastupljeno i kod nas. Čak su neki od najlepših primjera i bili, da kažem, urađeni na našoj teritoriji.
vi prosto morate da shvatite gde je umetnik imao vrlo veliki jedan, kako bih rekao, dijapazon mogućnosti u smislu slikanja nekih stvari, znači davao sebi na slobodu da uradi svašta, a u slučaju recimo portreta vladara tu uopšte nije smeo da fantazira, prosto mora da uradi kao da radi fotografiju. I sad vi onda recimo kada hoćete da napravite figuru kralja Milutina, vi kada imate prikaz kralja Milutina, njega hvala Bogu ima na sve strane zato što je čovjek strašno puno izgradio i crkava, bio najveći ktitor vjerojatno, vi kad gledate tu fresku kao da gledate njegovu fotografiju, znači svaki biser je na svom mestu, svaki dragulj u kruni na svom mestu, svaki pokret, znači svaka sitnica ima svoje značenje i to je ono što je zanimljivo. Sad kad hoću da prikažem viteza nekog ili ratnika, onda tu moram da profilterišem, opet kažem kroz taj neki svoj filter, na primer koplje, štit recimo ili neki drugi element su realistično urađeni, ali recimo oklopi vrlo često imaju pregrst nekih detalja koji nisu bili realni, gde je slikar očigledno imao više, kako bih rekao, slobode da se izrazi, jer slikar pored toga što je morao da uradi taj prikaz koji je imao svoj neki značaj, on je želeo i sebe da promoviše, tipa vidi kako ja to lepo radim, jeli, kako sam ja dobar slikar, tako da eto, to je sad ovako u kratkim crtama kako se istražuje kroz srednji vek. Naravno, pored toga imate vojni muzej sa eksponatima, imate dosta knjiga o naoružanju, imate čak i strane knjige o naoružanju, jer kad neko želi da shvati kako izgledao srpski ratnik, taj neko mora da prouči kako su izgledali i istočnjački ratnici, mislim, istočno od Srbije da kažem, ali i zapadnjački, jer smo mi nekako uvijek bili između istoka i zapada i vi zaista imate istorijske izvore da su recimo određene opreme, odnosno određeni delovi opreme uvoženi preko Dubrovnika i severne Italije, a s druge strane neki drugi elementi su recimo stizali iz Vizantije. Tako da to su sve neke stvari koje treba uzeti u obzir kad se pravite neki definitivni prikaz. A što se tiče kasnijeg perioda, imate portrete, već od druge polovine 19. veka imate fotografije, Prvi svetski rat, već da ne pričam, tu ima strašno puno i fotografije i portreta, recimo kad smo radili figure 4 vojvode iz Prvog svetskog rata, ja sam imao fotografije, ali sam isto tako koristio i portrete, jer su fotografije crno-bele, a portreti su u boji, onda možete da vidite tačno nijansu boje kada se farba figure koje recimo boje ima kosu i brko je vojvoda Mišić ili recimo vojvoda Bojević ili vojvoda Putnik, tako da sve su to opet bitne stvari o kojima čovjek razmišlja kada pravite rekonstrukcije, odnosno na osnovu koji posle se pravi figurice. Koje ličnosti iz vojničke istorije Srba su vam bile najzanimljivije? Meni su najzanimljiviji, iskreno rečeno, generalno srednjovekovni ratnici i srednjovekovni vladari, što zbog toga što je bio u stvari najveći izazov da se rekonstruišu, da se istraže i da se napravi jedino rešenje, što je iz razloga što prosto mi se sviđaju, onako dečački ću reći, sviđaju mi se vitezovi sa svim svojim oklopima, štitovima i mačima, to je ovako najiskreniji odgovor. Međutim, naravno, jedan od njih se apsolutno izdvaja, na neki način možemo da kažemo, Nenad i ja, da nam je s njime u stvari krenula malo ozbiljnija cela ta naša priča, ceo taj naš posao, a to je despot Stefan Lazarević. Pored toga što je zanimljiv, već da ne pričam kao istorijski lik, meni lično zanimljiv zato što je od Beograda napravio prestonicu, sam ja isto iz Beograda, što je zanimljiv i kao diplomata i kao vladar i kao vitez, on je manje više bio primoran već sa nekih 14, 15, 16 godina da kao turski vazal učestvuje u pohodima Bajazita. On je zaista postao veliki ratnik i u fizičkom smislu i u nekom taktičkom, intelektualnom smislu, znači nije biti ratnik samo biti snažan i mlatiti mačem. Sad, mi smo konkurisali 2005. godine na konkursu za suvenir Beograda i hteli smo da napravimo figuru despota Stefana, međutim nismo hteli da ga prikažemo kao vladara u haljinama vladarskim sa insignijama, sa krunom, što on fakat jeste bio, hteli smo da ga prikažemo kao viteza, jer meni je nekako prva asocijacija na despota Stefana uvek vitez, ratnik, a tek posle sve ovo ostalo. I sad bilo je zanimljivo kako smo došli do toga.
imate, kada ga pogledate kao figuru, imate praktično njegov portret, što smo uzeli kao parametar, odnosno njegov lik sa freske, znači te iste freske vladarske, prosto gde se vidi da on ima neku rićkastu kosu, rićkaste brkove, bradu, plave oči i tako dalje. Međutim, oklop je bilo vrlo zanimljivo rekonstruisati. Onda sam ja putovao u Dubrovnik da fotografišem čuveni stub, Orlandov stub se zove, koji se nalazi u centru Starog grada, zato što je to neki, da kažem, najbliskiji prikaz oklopa tog perioda kome je pripadao Despot Stefan, to je svakako prva trećina 15. veka. Vi naravno imate velike razlike između oklopa recimo 11. 12. ili 14. i 15. veka, to su ogromne razlike, a pošto je, kažem, Despot Stefan pripadao 15. veku, onda je to bila neka najbliža referenca koju sam ja mogao da vidim. I onda sam otputovao u Dubrovnik i fotografisao. A naknadno sam još posle saznao, kad sam već počeo da radim figuru, da je taj spomenik Orlandov stup izgradio ga je Bonino iz Milana, čuveni tada milanski vajar, što je zanimljivo zato što je Milano tada bio centar proizvodnje oklopa. Tako da je taj Bonino svakako morao da gleda nekog živog modela u oklopu kada je pravio, tako da je taj oklop urađen vrlo verodostojno. A ono što je još zanimljivije, da je taj Bonino iz Milana uradio taj oklop prema, kako bih rekao, porudžbini kralja Žigmunda Luksemburškog, a to je bio mađarski kralj i car Svetog Rimskog carstva, a on je bio upravo čovjek koji je napravio, odnosno stvorio red zmaja, gde je on bio broj 1, odnosno vitez prvog reda zmaja, a Despot Stefan je bio vitez drugog reda zmaja, inače kralj Žigmund Luksemburški i Despot Stefan Lazarević su bili u vrlo bliskim i, da kažem, prijateljskim odnosima, tako da to na neki način zaokružuje tu celu priču, prosto nije bilo šanse da se promaši sa time, znači imate 3-4 faktora gde je, ajde, ništa nije u ovom setu apsolutno i 100%, ali 99% je da je to tako izgledalo. I zaista, da, postoje još nekoliko elementa, mač recimo sa freske, štica njegovog grba koji postoji u nekom grbovniku iz Konstancije, nije bitno sad da ne idem u detalje. U svakom slučaju uradim ja skicu, odnesem doktoru Marku Popoviću, koji je arheolog, srednjovekovac, on čovjek kaže to je to, uradimo figuru i prođemo na tom konkursu i praktično eto na taj način nam je nekako su nam se otvorila dalje vrata, počeli su da nas kontaktiraju iz turističke organizacije, iz Beogradske tvrđave i onda smo počeli tako malo ozbiljnije da radimo, pa smo onda posle toga i registrovali firmu jer smo morali, jer kad čovjek uđe u malo ozbiljnije poslove mora da ima i PIB i račun i sve ostalo. Ali eto, to je jedna ilustracija kako je recimo, kako smo došli do lika Despota Stefana kao ratnika kroz jedno vrlo zanimljivo istraživanje i dobijanje informacije iz nekih, hajde da kažem, relativno nedostupnih izvora. Eto, prosto morao sam da putujem tamo, da ga fotografišem, nisam nigde na internetu uspio da pronađem, nigde u bibliotekama iz svih uglova kako mi je trebalo da fotografije tog spomenika, tako da eto, u suštini uz dosta volje može svašta da se postigne. Vi ovim što ste ispričali radite jedan vrlo jednu zanimljivu rekonstrukciju prošlosti i one neke detalje koje bi eto čovek poput vas, vaših interesovanja morao da traži putujući, sažimate, spajate u jednoj figuri koja je svedočanstvo, znači ne samo o ličnosti, nego i o mnogo čemu, od nošnje koju nosi, vojničke odeće i ostalog što bi mogo da ga podstakne na razmišljanje. Jeste. Ja sam se pogotovo trudio kada radim te skice, odnosno kasnije figure prema skicama, da te likove prikažem maksimalno koliko je moguće autentično. Čitajući recimo epsku poeziju, narodnu epsku poeziju, naravno vi imate vrlo često opise tih likova, vojvoda, uglavnom pričamo o srednjovekovnim ličnostima, gde pevač peva, odnosno opisuje te ličnosti praktično kao da imaju opremu iz nekog 18. 19. veka. Sad zašto? Zato što se ta poezija epska prenosila s koleno na koleno stotinama godina i kako su se menjale okolnosti, kako je kubura zamenila
mač ili ne znam sablja zamenila buzdovan, tako su se i ti opisi menjali. A meni tako vi recimo imate najčuvenije opise Kraljevića Marka, gde vi kada biste izveli jednu skicu Kraljevića Marka na osnovu tih opisa bi u suštini dobili tipičnog husara iz perioda 17., 18., 19. veka. A Kraljević Marko, odnosno kralj Marko Mrnjavčević je zapravo bio srednjovekovna ličnost, on je bio praktično poginuo 1395, znači taj ni 15. vek nije vidio, ma kamoli 17., 18., 19. Sad opet kažem, to je sve tako zato što se ta tradicija tako sklona, znači usmeno prenosila i to je upravo razlog zašto se ja trudim da pored naravno važnosti te ličnosti koja je naravno očigledna, to je na prvom mestu, ali odmah na drugom malo nižem mestu se meni nalazi taj vizualni, znači moment, odnosno izgled, znači kada napravim Hajduk Veljka, da taj Hajduk Veljko ima haljine kakve su se nosile 1800 i neke godine, a ne da ima uniformu iz 1857. jer je poginuo 1813. i prosto nema dodira sa tim periodima. Tako da to je recimo vrlo važna stvar za kojom se povodimo i tu se trudimo maksimalno da kroz ta neka istraživanja i kroz pronalaženje tih koliko je moguće likovnih pa i nekih pisanih izvora uspemo da to prosto tako prikažemo. Kad ste pomenuli Hajduk Veljka, vi ste nam doneli u studio ovde jednu figuricu gde je on prikazan u toj svojoj vojničkoj uniformi iz perioda koji ste pomenuli. To je početak 19. veka. Da, ovo je dosta i turskih elemenata ima. Pa u suštini da, to je praktično ista nošnja. Pa ja bih samo rekao da to i nije tipična vojnička, jer vi u tom periodu još uvijek nemate ustrojenu vojsku kao vojsku klasično. Znači, vi imate takozvanog srpskog regulaša iz 1808-9. koji ima prvi put neke svoje elemente vojničke. Hajduk Veljko zapravo ima na sebi vrlo bogate haljine, jer on je bio hajduk čovek, što bi rekli, pored toga što je bio fantastičan ratnik i vrlo hrabar junak, mislim, on je poginuo praktično u prvom srpskom ustanku, bio je deo ustaničke vojske, jedan od najboljih vojvoda zapravo Karađorđevih, ali na prvom mestu bio hajduk. I sad ono što je recimo zanimljivo za njega, mi smo pravili 3 figure ustaničkih vojvoda, Vasu Čarapića, vojvodu Sinđelića i Hajduk Veljka. I sad nemamo ovde sve 3 figure da možete da vidite, ali Hajduk Veljko je ubedljivo najnakićeniji od njih trojice, a sva trojica su manje više bili podjednaki junaci. I svi su poginuli u borbi. Zašto je Hajduk Veljko najnakićeniji? Zato što je on takav bio. Prosto postoji čuvena jedna anegdota za njega kad je jednom trenutku su mu upali Turci, i njegove sluge su počele polako, pošto su morali da se povuku, i njegove sluge su počele polako da kupe sve stvari, što će reći sva bogatstva koje imao je, mislim. I onda su počeli sa zidova kuće da skidaju oružja, zlatne sablje, ne znam, ukrašene puške, jatagani i tako dalje. I onda je on njima rekao, kaže, šta radite to? Oni kažu, pa gospodaru, stižu Turci da kupimo stvari. Kaže, jesi ti normalan? Kaže, treba Turci da dođu ovde, da vide praznu kuću, da pomisle da smo mi neki siromasi, kaže, da se to vratio sve na metu. Znači, razumete koliko je to njemu bilo bitno? Da se vidi da ima... Opet to, kaže, na nekom drugom mestu, na prvom mestu je stvarno bio junak, ali prosto on je od toga patio. Voleo je čovjek da prikaže, da kad dođu Turci u napuštenu kuću, da vide šta je on sve ostavio, jeli? Da je on imao i materijalno bogatstvo, a ne samo veliko junačko srce. Pa to je, mislim... Spomenula sam Hajduk Veljka zato što mogu da vidim kako izgleda jedna figurica ovako izbliza, jer je ta njegova nošnja, oružje koje nosi sa toliko detalja i pedantno predstavljeno. Pa da li biste nam samo ukratko o postupku izrade figurina i ovoga kako te detalje pravite ispričali? Da, pa znate kako, to je da bi mogli da dobijemo jednu metalnu figuru ili u nekom drugom materijalu, nije bitno, što obično ljudi kažu, moramo da imamo kalup, a da bismo imali kalup moramo prvo da imamo original figuru, zapravo to je ono što ja radim.
Kao što vajari koriste glinu i druge materijale za pravljanje velikih formata, spomenika i tako dalje, tako ja koristim neke svoje modelarske mase koji su u suštini vrlo bliske dečim plastelinima i drugim materijalima koji su vrlo fini za izvlačenje detalja i mogu se vrlo lako modelovati, s time što ovaj moj materijal za razliku od plastelina može da se stvrdne kad se stavi u rernu da se ispeče, kuhinska najobičnija rerna, tipa negde do 200 stepeni i materijal, znači posle toga se stvrdne i vi praktično imate jednu potpuno čvrstu figuricu s koje se posle lako skine kalup i dalje je sve ostalo proces livenja. To je što se tiče toga. Sad, da ne bih ulazio u mnogo tehničkih detalja, mislim da to naše slušalce preterano ne interesuje. Što se tiče instrumenta koje koristim, pošto vi naravno ne možete da radite sve to prstima, svakako ja ne sa mojim prstima, i onda imate neke nožiće različite. Ja recimo koristim dosta instrumenta koji su vezani za zubotehničku praksu. To su sad najraznorazniji instrumenti koji imaju različite završetke na svojim krajevima, oblika kuglice, oblika neke pločice i tako dalje, i zahvaljujući tim instrumentima ja mogu da izlučim vrlo tanke, fine, male detalje na tim figurama. Ali naravno da bi figura, nije figura samo detalj, zapravo figura je stav, figura je anatomija, figura je, bez obzira da li je figura kao naša 5-6 cm ili 5-6 metara, prosto mora, kada ga pogledate, mora da stoji pravo, mora da iz tog nekog umetničkog aspekta, nekog anatomskog, da bude valjano urađena, a posle toga detalji su ono što dalje čini zanimljivom za većinu ljudi, ali kažem, mora to prosto da bude skroz anatomski kako treba. Istorijske ličnosti koje ste predstavili ovim vašim figuricama su brojne. Pomenuli ste despota Stefana Lazarevića, Hajduk Veljka, ali koje ste sve ličnosti? Pa evo, ja bih hronološki sada da nabrojim, recimo, ajde da krenemo sa velikim županom Stefanom Nemanjom, znači kao rodonačelnikom Nemanjićke loze, zatim njegov sin Rasko Nemanjić, odnosno Sveti Sava, pa smo onda radili figuru, trebalo bi da radimo i Stefana Prvovenčanog, u stvari mi ćemo u trenutku raditi sve Nemanjića, ali sad nabrojimo ono što smo do sad pravili. Onda imamo kralja Milutina, onda imamo cara Dušana, posle cara Dušana ide knez Lazar i Miloš Obilić, despot Stefan Lazarević. Sad imamo vrlo zanimljivu isto ličnost, Zmaj Ognjeni Vuk. Zapravo despot Vuk Grgurović Branković. Znači, Zmaj Ognjeni Vuk isto poznati kao ličnost iz epskih pesama, a zapravo je bio istorijska ličnost. On je bio titularni despot Srbije i rođeni unuk despota Đurđa Brankovića. I opet iza njega stoji isto vrlo interesantna priča u smislu rekonstrukcije. Zatim imamo period Karađorđeva, odnosno ustanički period, imamo figuru Karađorđa, imamo figuru prote Mateja Nenadovića, zatim tri vojvode Hajduk Veljko, onda Vasa Čarapić i vojvoda Stevan Sinđelić, zatim imamo knjaz Miloša, radili smo čak i knjeginju Ljubicu. Međutim, to je bilo nešto davno i više ne pravimo. Imamo knez Mihajla, zatim imamo kralja Petra i to dve varijante. Imamo kralja Petra u njegovoj paradnoj, odnosno svečanoj uniformi sa krunisanja, i imamo kralja Petra onako kako sam ga ja lično, kako se meni lično mnogo više dopada, a to je u šinjelu. Redak primer vladara koji se sa svojim vojskom povlačio u onakvim uslovima i koji je na kraju opet preživeo sve to i vratio se i to u velikom triumfu. Imamo svu četvoricu vojvoda iz Prvog svetskog rata, znači vojvodu Putnika, vojvodu Bojevića, vojvodu Stepu Stepanovića i vojvodu Živojina Mišića. I imamo čak i figuru Nikole Pašića i tu figuru smo radili prema spomeniku koji se nalazi na trgu Nikole Pašića, tako da imamo u stvari kralja Aleksandra isto Karađorđevića i to bi bilo sve za sad. Kada ste navodili sve ove ličnosti, pomislih da su ove figurice zaista isključivo namenjene odraslim ljudima koji putem njih ostvaruju vezu sa prošlošću, ali ih one i podstiču da o njoj nešto više saznaju. Da li su one samo namenjene odraslima? Pa nije, one su zapravo namenjene svakom ko
koga to interesuje. One mogu odmah da vam kažem da nisu namenjene za igru. Znači mi čak na ambalaži, na kutijama u kojima se one prodaju imamo jasno ispisano na srpskom i na engleskom jeziku da su to figure koje načelno nisu za decu za igranje, zato što su, jako je to u pitanju metalna legura, to je ipak krto i tanki su delovi i ako to padne polomi se i prosto to je to. Međutim, ima nekoliko primjera, odnosno neki naše redovne mušterije nam javljaju recimo da se njihova deca sasvim lepo igraju s time, da ih posle uredno spakuju u neke kutije i eto, prosto tako da može i to. Ono što je zanimljivo je da smo mi u jednom trenutku počeli da pravimo za te istorijske ličnosti kratke biografije, isto na srpskom i engleskom, zato što ipak u Beogradu bude dosta turista i mesta na kojima se prodaju naše figure kupuju vrlo često i stranci. I sad naš čovjek kada kupi figuru kralja Milutina, on manje više ima neku predstavu ko je kralj Milutin, u ostalom zna i zašto ga je kupio. A kad stranac kupi figuru, on je kupuje na osnovu toga što mu je lepa. A onda ga naravno sledeće pitanje se samo od sebe namiće, ko je on bio, ko je bila ta ličnost, i onda smo mi rešili eto prosto da napravimo tu kratku biografiju, a opet imate i decu koja kupuju figure, naravno opet da bi ih stavili na policu, da bi to bio deo neke njihove kolekcije. Sad dece koje recimo još nisu stigle do perioda istorije u školi, njima isto i tekako znači kad mogu bar nešto da pročitaju, a u današnjoj eri interneta, kompjutera, mislim manje više svako ima internet kod kuće, to što mi dajemo je neki nagoveštaj šta može sve, što bi danas mladi rekli, izgoogluje, jeli, znači ukucate prosto na internetu i možete nađete mnogo više informacije o tim ličnostima, a mi smo prosto dali neki kratak presek sa najvažnijim informacijama ko je bio, zašto je značajan, u kom periodu je živio i šta je uradio. Tako prosto da ih podstaknete da se više zainteresuju za srpsku istoriju. Da li su kupci vaših olovnih vojnika i naši sunarodnici iz dijaspore? Imate li taj podatak? Pa ja nemam konkretnih podataka, mislim, zato što mi nemamo naše prodajno mesto, znate, pa sad nisam u kontaktu sa ljudima da mi neko kaže, recimo, ovo nosim, ali koliko mi je poznato, ponekad se desi da neko svrati kod mene ili imamo neku informaciju manje više da završe relativno često i te figure u Kanadi ili ne znam, negde u Americi i tako dalje. Ali ne bih sad mogao da kažem u kom odnosu. Ja ipak mislim da najveći broj ljudi koji to kupuju ovde u Srbiji. Mi bismo volili naravno da postoji neki kanal da možemo, mislim prvo ni mi nismo mnogo velika radnja, mi smo zapravo jako mala jedna radnja, maltene pa lokalna i još uvijek nismo u mogućnosti da to niti promovišemo nešto ozbiljno u inostranstvu, odnosno među dijasporom, ali pretpostavljam da će u jednom trenutku i to biti jedan logičan sled događaja, jer prosto eto idemo korak po korak, pa trebalo bi da sve to postane malo ozbiljnije, pa da se nađe neki način da se to, u stvari već se sada dešava nešto slično, trebalo bi sredinom oktobra da bude u Clevelandu gde isto ima dosta Srba, neki festival srpskog filma, pa sad se dogovaramo da vidimo da se nekako te figure promovišu, pa da vidimo onda dalje kako ćemo to da rešavamo. Gospodine Predraže, hvala vam puno što ste bili gost u emisiji S kolena na kolena, u kojoj smo razgovarali o jednom specifičnom i vrlo interesantnom načinu na koji se o srpskoj istoriji može saznavati. Nema na čemu, hvala vam što ste me pozvali.